Sailung Yalong Sports Club kabalapan ramno ya ka Luti to Bear Yalong Sports Club da San La Saugul da kabalapan long ya ka jingya shoot penalty ha ka final jong ka Lympung Under-17 Independence Day Cup football tournament balapan ya da ka West Janta District Sports Association ringkat ka jingya snok tilang barki bor penya district jong ka West Janta Hills District. Lapan long ya kini ka jingele akai hakyang nang ba stadium balawan man sakhi ya kini ka Lympung da MLA ka Juwai uba Wailat Miki Shilla ubla long ru kongsan ringkat ka jingya don lang Deputy Commissioner ka West Janta Hills District uba Garrett LSN Dex u IAS uba long ru District Sports Officer ka West Janta Hills District uba Krubok Pasa u Working President ka West Janta District Sports Association uba EMH Pasa bat kidkhot jong ka sinjuk. Kibajab na kini ka Lympung kin sa mikmat na ka West Janta District Sports Association da ka kerteng juga sports club ha ka Under-17 football tournament hapo ka jila.